Kari urane ndio tumaira rwiro mewas atidira kire ngarama ine ya rui ira kambuni ya mewas ya rui dirite nende kene kana ira ukabere bone nyuma ya gambo kinyokoti aganende bakire na ngarama injerwa kere wakilijo buria ugete nende bo bwatidiria nyakewe kama wado kendanto bedira bakemenyedara kuana kurita ugebo kunie ontobo ningona ninduranite ripoti. Kambuni ya rui ya mewas nende netikirite gutigana na maguri ya redirite kitumira kia meru ya rui redirite kuluka kwana kwea na kire customers bao maguri ya rayone kire kunyelia baingi batumiri baruiro mewas bukyombeka nyuma ya kinyamuinge kuandamana na iromba ryo ikokoti bakendekethia ontobo uteanilwa rwitetia goro yonda tutumba iruchokora turareaga narakara kongerwa rwithro rongedi kantu kanini akiario ontobo wakili Joel Buria augete kene kionaniria atinende kaire kutoneka mawatho ya okuluka mukenya atiambite kumenyethwa na kwaranirwa nwe kendaya na maoni yake kiribara ba in government, national government na county government kuhakikisha mwananchi egitare onde na kwa involved kugeta egita kwithirwa na ndi mwananchi sauti yete kuigika kana kwithirwa public participation ikathithwa kaire mwananchi atumiritwe kana orua eja na maoni jawe ketha ruyuru batere kuongerwa kana rutaurwa. So to our representatives next time iromba retu is a public participation chetanwa ire ni antu ibaumire. Buria akiwa nende Antoni baronekete kwinyele kabu kadhaa akiendekethia mawatho mbere yethira ikuluka kwa mwingi yukethira yuetarra kwa oyakonie. So let's follow the law, let's follow the process irega atethia mwananchi tukenda kuinyiria mwananchi especially gitare kuna mantu jainyiriti antu through inya economic times iraturi tarite kambuni ya rui ya mewas weka ikaro na tumiri baruiro kenda nende bedira baikara na iria na kithira witithia maguri ya rui yethira itakia mpala na tine chunche kinene orimwe mewas neja engage wananchi na antu ibaranirie antu betikanirie bakiuga kebe kuongera ni ongero 20% egita ya kaora gradually within the time munka gitarare gakinya baigwa bagwa achieve based on the services inya iranto bakona kumake company yetu augete manto yegi mwingi kwirwa abakurera ndure nkoroki ya milioni 800 na ira chethirite ikyuka kwa kenda wakawasi wa reja augete boni onto botibatire nonto monkira thayo tisi wa reja irio irandure utukwirwa 840 million ritibatere kuja ki mwananchi nonto turirwa tukerwa irandure urore kuongera ruje but gutesi wa reja system irio in Meru County especially aja Meru town kutithwa kuna siwa system igwitanguge ugataka kuma mugutano all the way monkande eba town utesiwa system ithero area function awite githira kwira ndori ethire rekiuka kwa ritebatire kwithira rikire awano ntumbeche unendi itekoneka nara kukongwa chethire igeta na ndeke ja guthira ndori ajukitwe 2017 ni kumaanisha kuma 2017 utesiwa system ethithwa. It would be very sad ko imagine ko yanto be in power thai batwire baije ko na irando jareu deja kwejwa na ndare kuikirwa ke mwananchi 10 years later iro mwananchi akwirwa 2026 that is 9 years later iro mwananchi akwirwa ari irando ria gintu gitathithika.